And finally, Dr. Bawumia, ene Dana Asamoah Abe reply, Papa Stephen Adom Kyei Duah, and Kwadwo Nkansah Lilwin. After say beef between Adom Kyei Duah and Dana Asamoah say, Kwadwo Nkansah Lilwin and Adom Kyei Duah episode mo twe MPP for edibe wura beef ne mo. Emu no Bawumia abeka say mo be reply wo mu. Me ma onchiri mu no akere wa adwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah block media. Mess was say need you. Obe like video, no down on subscribe button, stand back and the notification icon for latest updates. Stand back to the wide range of my comment section. Mess was over so no she for so any be ashe. It means a beef be air coso. I say, who know the Bible and who has item. Dana Asamoah has the word. Our words, no, our word. She knows Bible. And now Papa Stephen Adom Kyei Duah items, our prayer materials, so bulu ho, grace why you ho, father or honomo, we will honomo. All those items. What do I say? And the beef, ever by yesi. Word versus items. And yashim, when you move on the back and forth. Back. Now say the admission corner, you know. Then Asamoah about now what channel about no say about the top. Papa do change the channel and teach you know. What dia? Dan Asamoah bono. Vladimir for the tia no muja wo mu. Enti man ansem mu. Papa read us wo there be any mam use tactics be. Because Dan Asamoah me nya kwan bia so fan silent no. But threaten no. Me hunu no. Mechi watum fast to enfa. Enti ene. No say she is affiliated to MPP party no. Enti ma mention down for me nkosi MPP so kakra e bia na ho de. Ehunu na bia bamu. Na ene watwi bi funu asai. It's Papa Adom Kyei Duah. MPP for mote ho. Ana mama, you know, Dan Asamoah me say. Now mo betima ba ha no mo abe pay vote. David da. What I say? Emwa ana Kwadwo Nkansah Lilwin. As Rebecca that same thing on Kwadwo buy no or try or send a warning to Dr. Kwadwo Nkansah na Angel FM. There was anyone no. Ana we enu achi ni Bawumia Rebecca saye. Na Bawumia abe send a perfect response to Papa Stephen Adom Kyei Duah ene Kwadwo Nkansah Lilwin ene Philadelphia for. Deɛ wo ho no sɛ mepɛsɛ mo nyina mu hu sɛ ɛyɛ me na me wɔ ballot no so ɛnyɛ obia enti ebia obia yɛ ho hi ɔwɔ me campaign no mo mamma ne ho hi embetare me ne o yɛ ni asɛm o me ne mo yɛ ni asɛm me ne o yɛ ni asɛm koraa ɛnyɛ sa Mama obi problem embetare me de me no ye ni atem utuma me a me ba we boa o me ba enti me pamocho mama obi asem embetare me emsai mabrabo wati tamo mami vote no me ne mo ye ni asem kra me da mo ase I say Papa dina no si ya pe anada na Asamoah so beka saye obi a ne bompa e ma we nshiraba Dabi. Ijina nyame asem so bompa ye say. My God. Ewurade wakoa. Ebie FM station. Okay. On say Angel FM ne okumase no. First no na me preaching Monday to Friday. Okay. Eni sofo anyankwa ewurade mfa ne kransi. Amen. Ezi sofo bi. Okay. Me kiremu ne. Kiremu? Ame nipa nyina ate ase say. Angel FM kasafidie yi. Onyame nam ni tumi so de na ho den na be say ya no a ye bompa ya. My God. And the angel left madru de Jesus. Enya nkure bata bebre. Aka ni yi. Enti mu obia mfa nche na dwene mu se. Ebre mu na Dr. Kwadwo Nkansah abefa me. Dabi. Na yesi se entokwafono wo a. Wow. So tias. Nyame asem na meka. Sa. Nti so beka. Ye kanyam sem wie na ye odia na wafa. Sa. Say omo eye MPP fo ne Dr. Kwadwo mumma wo mo. Enna. Asumunyo wo mo. Mumma Dr. Kwadwo na sumunyo no. Sa. Because we frame. Dana ye di matem si papa. Enye ayi sanity enyam dwuma de wo sese wo chance wo preach yo Dr. Kwadwo o chain preacher sa
You be Oyenyam Juman Kwani do preach. Debbie. Obi de sika boa. Obi de ne dime boa. Obi de ne car boa. Omunyina yenyam juma. Okay. Na nano me pesa mi yi papa kwakuti free me juma yim. Sa nyi wono na frɛ me. Debbie. Nti mesrɛ mo. Sa mo adwen so ne sa mo de na ebam. Sa de be yo beka sa dina. Ye di matem nti jaya juma ne ya. Emma so. Ewurade nka bi. Sa. Ewurade won ka bi. Usa na no na me catch us so obi adwene ne se or provoke MPP for akeka nsam said ye ba ya me maame ayie no wo mo ma wo mbeba ne kutu se bam wo mo bounce wo mo amawo ayie no obi wu nko ade ayi besie no na nyuma pa nyame me aye nso nti wo mbeba amen mama sa me beko na mo me kire wo mu ne se mo ba Dr. Kwadwo Oten na somunyo no sa na me be nya ne dem na me free ba no wa kire me se wo kɔ no ko kase sa da bia me catch us John chapter 4 chapter 3 ne boa John chapter 3:34 no osidio onyankopɔn asoma no kanyankopɔn asa nti me di nyame asem na ekɔ nti me ba beka di obeka bia nsama no eduru bre bia bonsam ye nitifo o shede di watam ya dia na me kenka za quotation ni chiro obebo wada park cancer ma se de be ya nka be divert sa ba me diverting free nyame asem never ko minim sa bible mo o me din kunim nyina wo mo kon mo no nyame asem nyankopɔn asem no so mebo hu dawura abo enti enne me ka kire wo bia won pene so sem ye adwuma ha se munyi Dr. Kwadwo Oten frem sa o frem woni wo ba ya bempoma eni na enu akora de woni na adwuma ko ni nyina na se papa na ona usoma me nyame na musu abie radio no ene wa ma me kwanya okay da ben na me kwa radio no so a wa frem se dan na wo kono ku preach sei to da bi okura me preach na bi won sa na wo fra se papa nti ubajo airtime ana ya me ma airtime no me kan de nyame pesa me nka okay ba wo do nyame no ni me sia ya te na wonnim de nyame de adua me munti no eno me ka chense papa asempa no na me de nam ana nyama dwene da se me betra se me bebu obi akutia dabi de nyame asem ne sa na tie bi wo kra me a me preach no me ka ebi wo ha me ka ya me dia fa ho what you say when you say preaching no ebi wo ha wo preaching no wo dia be fam ya wo dia okay nti se wanya wadwene ye na ya wadwen se enkrofo nkwa na preach wo mo ebi wo ha nyame nam wo so na preach na so wo a wo preach ye no na ya wo dia nyame nam wo so ye den okay nti se wanya wo se minim media me ye holy media de me no me ye 100% na bra wa koma se a wo be atum se wadi asama me kan ye de eye mia de mia masam okay nti me be preach ha wia me kofia me body e matie ni nyina on sa me fa ne Facebook live me boni nyina tie na de ye me de amafa okay baby an koye so no ma ye dai me hu sa ha because me won panimfo bebra me preaching me wia wo mo so ebeka se maame ne aha amfase okay ba de mesre ne se munyi papa kwakutin enfrim na munyi MPP amanyokuo no enfrim na de mu beka bi entimi sesa MPP akoma enfrim sesa wo mo adwen enfrim ho okay
ana de nyame so obeye MPP no agrada atoko ebegu fam kura ebre no so obeye Amen. Kristo ni a woni gidie en wose awurade ntumi nye Okay. na awurade no so no ne breso bra bi o sada no kota ba bi wo siesie wa sade ebeye a ofa ye ne a wo siesie so what must Yes. enti mesramo Bible say mfa ni die ma die ni die Ya no kore. on so mame nya papa kwakuten na so mame Okay. nti tore bu a ofre mame enkrofo na nse papa na na so mame na makoka wasem nyame asem no ayeda Yes. waso mame Sir. what must say nti nyame asem ena meka Sir. nti die waso wonte ase a wa mame station nti no obedi watem no yenya na manyame Okay. Na tana see na usia TikTok. Want to so almost chiro madwen e beef na e cost no mkire say oh dan Asamoah will lead with about 75 points with 3 billion goals. What is here? Beef wa e koso Ghana ha yi nyina no. Dia sise no, dia nchine wom a ase ye to pa srade wo ho a chese yi ye fresh a ye to ye Evangelist na Asamoah ene Adom Kyei Duah na Asamoah sasa na otie said that na no na onye team keto asa and the whole also for our congregation good in na say pa mami etimi aye ne lensa no se beef we sha ase achewo sha ase enye nne mikwa mikasem be kan wase bi ache na ede na mantimi ansa no ama mami say ase waje say what free o emsa sem no obi akra epata na enye yi o hey na me de oye na eye me fe eye manika se ode nyame asem no ono no o me di kwasea e na o me di aboa e na o me di obia tem na oba na ode nyame asem no abeka na etwiw etwimu ana mo zuma be sorry na mo fa nyame asem ni bi moro na Mumfa somebody be amoro no na ye se we the Christian beef said the Ghana jollof the kind Christian be a Christopher no manya mo ntokwa na mo ko say we so ye sofo e na we see Evangelist nti a Christopher mu mienu nyina na mo kuta Bible we to Bible no quotation no na won so atu de na mo de abom ho mu wi a na ne mako di se obolo no mu di bia ko paper ma no se mako horo mo nsaw na ma ye na se we de nyame asem na we nso the bloggers we nso the enkrofo na edi atem yi no dan Asamoah beef we dey over 9 91 dan Asamoah wo 1 9 na Adom Kyei Duah wo 1 anane dey require 0 na mz 90 dan na ya the title no 10/10 hey beef we dey dan kasa be say edura homachi na ma head down kote dan na eyi na se because ono obewia na ototo bombo no o ka sem na obewia na fe aso ojo ki na hey Evangelist na Asamoah wa kire se wo ba na em se ye pesi ya asantoa we nyamesum ya asantoa odi no kre na deda entie Christopher mo amgu papa no ho no mo nso mo mfa mo nyamesomra na munya atemdidie no na dana ye nya anim se wonware ye onwo ye ne de mo keka no mumfa mo munyamesem quotations mumfa mo de mra ene na ye patie na beef ne de owo mu an ho ahi ni ho ahi pa ye Lilwin na sa Lilwin no enye ona no obofo no ana se wadu Adom Kyei Duah ona same so almost say na Asamoah betiri tu so o se ko be ye ni movie premiere na nka obe ye niema ena dan na be kan na asen ayi enkrofo ani da ho endi otu ka no wanya bia mfa mpem no wanya moja sa do mo ka wachire o se wanya moja anye premiere nti na asa endi se sika na ama nti na awo na osa ade abada na so biem no na nka we wa be di na tem ama ne ko nti ede na wasa asori biem a afekwa de odi MPP ne nemu na MPP na ode abem no de na ama wo Lilwin ho ye hi no
MPP na wo de abasa ntokwa we mu no wan hwe ya wo de ebe to no so wo de do headquarters wo be kan MPP asem no na headquarters shwa ebe ka kire wo say ntokwa nyina ne headquarters ni wo ebe ka kire wo say hey wonya ntokwa na wo ko ako memfa MPP mem na chese wo pese wo yes wo yes stubborn proud na wasa ababim abe respond shwa ho ene gina yie kopeda de batakari hye David ni Goliath na entokwa Goliath de mekan bia mo na kope batakari na hye dadie batakari na hye na ne se woni hwa bekon dia widiem ono evidence o de beba no oyem be hyew se won se se woni megu abonten enti wudi enkope ba bi na enkope da mu nhye na ne wo ye nkoso nye na so woni hwa de entokwa we wodi hwa be mu ono obeka de boko nice way no nanse ya mu hu no wa me ma say those wa me ma those o say MPP free mu na koso hweso kon tokwa na fo aba responding so wo ni mu sin na de wo de fa ko fa ntokwa no ko na ba ko hia pupupu to na ba hia difo hey Evangelist dana se money more thing ma mini more thing entokwa we ede so open tokwa afi me afi ni so ababa be the year review no am said dynam tokwa obenya ba bi ahye award obenya bi ni more thing mfa quotation ni bi mane no ne yenhwe eno na ye pe wo ha ye nyina ye pe bi ahwe atie na munya atem didie no na ono oba oni atem na Lilwin onso kope ba bi tina fa wo nan hwanhwa no omo fa kotre baby na jade wo che no na uji minye no wanya musika fa baby tina enya so so bolisika na be yo hwi Evangelist Dana Asamoah mimi ya chewa mitwe minya na ye Simon say Bible ka se Nyankopon ofre wa no wafro onu ne bo nyansa ne nimdie bo fu nyame ne bo he mu asabi mu asua de Dana Asamoah se mu obetam bia wo quotation ne baaki he mama Nyankopon sha wate chese minya wa ye ne mpanyifo se ye musu chese bra wo chese asem se ye didi atem se ye nshira se ye dien mami e wo ni quotation ni nyina so wo Bible mama minya wa yo fa ni pase no se efre wo gudie ade papa de Penyah wo ma Christopher timu ye de Bible ni mama de ota ubia no ota Nyankopon just mitimi hwane sa obi a wan ko school da timi ka Bible just say from Genesis to Revelation ma mini ni masem bi e wo yo obebo di nyame asem una ye 10 gram se die na woni ni dili e wo nyame asem mu a obegu ani mu asem ma me na ben we ni ye friend scholar theological scholar mama minya wayu chese ba Christopher yakode ne mpaibo eni nyame asem sua enti maami we nu chese ena asem no so wo ka edi quotation na baaki ewrade wo na asese watro no ha asese enti chese wo ka ya na Nyankopon wa ya ade maami Nyankopon hira no mama nyame hira wati minya waye uye nimdifo what we but chese quote we nyina gutiri mama Dana Asamoah nyame hira wati nyame hira I love you chese wo di quotation nyame asem no wo di beboa ma me say we Goliath o say we hwan you prepare pansan we gina nyame e fa nyame asem sua ho de won prepare ya me nko mama Dana Asamoah nche obegu anim ase ina mkatiro wa ben chese Ghana Christopher nyina ya dakora na maami we die
ojira ho ma Nyankopɔn enye ni suban na meka enye ni dressing na meka ne niam bu a woyɛ sɛ ye besere metenase media mesi ni nyame asɛm sua no Bible no sɛ de wa read Bible na gu na tiko ha sei na wo de bronkofo no awurade mama medo Nyankopɔn nkoso enhyira wo ate nyame nhyira wo focus de wo ye na yo ade oye dan Asamoah wo ye ho be se won prepare ya fa nyame asɛm sua mu nkogina ne nche ene boy Unim say dan Asamoah na menim say dan Asamoah o ye bold say na osaya powerful okuta powerful voice ne powerful messages menim da once apart from jokes na oye na me yesresre ne yedi ne ho agro ne ade no dan Asamoah o ye very powerful na say wo hwe ne interviews okoye wo Angel TV ne Angel FM a who say dan Asamoah ne hu ni sa no o a different person o a very powerful woman Asamoah wo de mo hye dan fo mani to for mo hwe once na say we jokes no we say but dan Asamoah is very powerful me my respect ne papa my respect dan Asamoah ifiti 3 days ago nyina me hu say dan Asamoah o ye very powerful Nyankopɔn angasa na asoma no dan Asamoah okuta message papa with a powerful voice dan Asamoah that woman serious today what you have comment section how you Penyah Block Media.